A Lidija Arsić otkriva Vlasinu duže od 1 decenije od kada se ovde doselila iz prestonice. Tražeći retke biljke kojima je ovo područje prebogato, a mnogi su i zaštićene, naišla je na čagu. Raste na jednoj od 10.000 breza i specifična je za severne hladne delove naše planete. To otkriće znači da Srbija ima sve 3 najznačajnije medicinske gljive, a Vlasina svih 10 najkvalitetnijih gljiva na svetu. Isplatile su se godine upornosti i traganja. Nema pedlja Vlasine koji nije prepešačila. Bila je sigurna da je sa semenom breze iz Rusije pre 7 decenija po Vlasinskoj visoravni rasijana i čaga. Analize Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu potvrdile su. Na Vlasinskom jezeru raste jedna od najlekovitijih gljiva na svetu. Rebrasta je poput spaljene kore i sada je sezona kada je beremo. Kasna jesen, oktobar mesec, pa do februara, negde marta. Za njeno skidanje potrebni su znanje, dleto, čekić i obzirnost. Ako se ostavi bar 1/4, gljiva se regeneriše. Uzet ćemo samo spoljne delove. Ovaj žuti deo apsolutno nema nikakvih lekovitih svojstava. Ostavit ćemo za neku drugu godinu. Uglavnom je visoko na stablu, ima je i na mladim brezama. Sa malih breza retko skidamo čagu, zato što opet iskustva Rusa kaže da je mera za branje da ona bude veličine dlana. Tajna Vlasinske čage su nadmorska visina iznad 1200 metara, izuzetno hladne zime i topla leta. Vlasinsko prostranstvo je najjužnija tačka na zemljenoj hemisferi gde je otkrivena čaga. Najbliže nama čagi ima na krajnjem severu Austrije i u Poljskoj. Analize su pokazale da kvalitet i lekovitost srpske čage ne zaostaje za ruskom gljivom. Naša je čak možda i kvalitetnija, možda zato što nema toliko puno u Srbiji. Najveća vrednost čage su polisaharidi. Ima ih preko 20. Koristi se kod svih bolesti imunosistema. Osušena i samlavena pod kamenom koristi se za čaj ili dodatak jelu. Ne propuštaju se ni dani pre vegetacije za vađenje soka iz breze, da se preporodi telo i duša lepotama Vlasine.